Uracyari ku 102 n'ibice bitatu Kiss FM Kigali's #1 hit music station. Ni Cyuzuzo na Jado kugeza ku isaha y'isambiri z'umugoroba. Ariko narumva turi mu mwanya wa roast me. Wiriwe Jado. Wiriwe neza. Ariko se umuntu umusore ufite imbaraga nkawe. Bugara n'abantu barenga miliyoni 13 bicaye koko. Wavuganye n'abantu uhagaze. Ese ko ariko ndesha kwimbuka bana yandemye. Oya. Nawe iki gihe waba urimo kutari agaciro. Ugomba guhagarara ukumvugana n'abantu. Wari yese? Nahazi. Wahazi niyo mpamvu ndi kumva ijwi ryawe rihumura ibiryo. Rigomba guhumura ibiryo nyine kubera ko nariye. Walahi. Wavuga wicaye kuko ushonje. Nawe uri kuvuga ijwi rinini kandi rwose nkumva riri kuzamo n'ibiryo ariko giye noneho ni rinini nanicaye. Nibwo nuko ushonje nakabara gufite. Ninde twavuganaga? Urampamije. Ninde twavuganaga? Rero twamugisha Richard. Urampamije Richard. Aha. Ashari cha. Areka twumva abantu rwose bashaka gusererezanya. Twumve niba hari abantu muhamagara bagiye gusererezanya akakanya kuko burya gusererezanya roasting nakantu keza. Cyuzuzo no muserereje ariko yabigize personal. Yeah, Cyuzuzo. Zimwetu ngahesa zitanga. Yazamurije kugira ikirenge abana. Nubundi wazanye izindi zimeze kimwe. Jado yamenye ko hari surgery yo kwiyongerera uburebure. None yagiye gutakisha amafaranga yo kuzajya kwiyandikisha. Nahantu batanze ikiraga cyo kudukwedura. Yego. Mu Buyapani biraba. Yego. Kuko havuka gufi benshi. Havuka abangiwe benshi. Kiss FM alo? Kiss FM ala. Wiriwe neza. Wiriwe. Turavugana nande? Navugana na Dani. Dani urashaka guserereza? Nshaka guserereza. Urashaka guserereza nde Dani? Numva naserereza. Serereza Jado rero. Asante. Jado. Karame. Umeze te. Meze neza. Ntabwo nkuzi ariko ngiye kuguserereza. Ntaje sinkuzi. Nibaza impamvu ngewe kuri icyo genda n'amaguru kandi wakuguze imodoka. Nese uragira ngo amaguru nge nyasiga mu rugo? Uragira ngo amaguru nge nyasiga mu rugo? Oya amaguru wakajyanira ariko ubwiza ufite wakagiye mu modoka niyo mpamvu mbona abakobwa barakwanze kubera yuko wakaba uri muri Amerika. None se Dani? Uhamagaye uri muri Amerika uri mu modoka? Ntabwo ni muri Amerika kuko Jado we nkuzi wakaba uri muri Amerika ntabwo wakaba uri cricket. Ese wowe urabyanze urahagana he? Njyewe ndi Rwamagana. Iki mbere cyo kugira ngo ugere ku kazi giyo. Urimo mugiye nkundira ifuti kukurusha ni wogera ku kazi ariko bakuzanye. Ahubwo ura muntu namubwira. Erega ntabwo bansiga. None se Jado, abakobwa bakwanze niyo ngaho uzira kugenda nabo. Ndashaka urutonde niba nzira n'amaguru nemere nyikodeshe. Umva aho ndapfuye cyakoze. Ndashaka urutonde rw'abanyanze kwe. Jado arazira kugenda n'amaguru. Ari abakobwa bafite imodoka banyanze.